Thoram asibu taram na okpa welcome address ngasi sajibugi no mapanba April ki tang taru yai pharaba thang je numit asida lamai magi haikal lekha kamari leilana pangtok sabha nungdin ki thoram asida hara horau ya birapa aikhoi gi ikai khumna jarabi NG Sovana Pradhan Kaino Gram Panchayat Pisu Lamai Pathawaluki Magai Dagi Asin Bakaya Kaitokuna Thoramasibu Saru Yabibi Damakta Ikai Kunabado Seri Sir DN Government College Itanagar Busu Lamai Pathawal Matanda Mr. Ikai Kunabake Manoranjan Singh Ikai Matanda Aku ini elat minggu tahu luki magi jadi ikai kumna bu ucari loina na ngasih kita minggu tahu luki magi jadi ikai kumna bu don usteri thank you. Thaudam Sobita amasung Bijeta asa anina lupa satru Thaudam Ibesa Mahakilai Kidaba ngapigani Thonauzam Ibesa ward number 9 dalai biribi Mahaki Lekhidraba Mapuroiba Thonauzam Khune Giming the Lupa Patil Larenjam Little Flower School Infan Apopa Larenjam Sarachandra Singh Ulau Awang Laikai Ulau Thang the Northeast medalist of sports person of the Kaino Gram Panchayat Ming Amtang Ning Singh Jage Janamam Ronald Singh gold medal under 17 football boys. Second No Bajar Ani Subada Janamam Rahul Singh silver medal 96 kgs boys. Second Khelo Nice Taukiba AABBFA in associate with Kridi Bharti. Apopalai Hidraba Suraisam Indrajit Singh Kaino Thong Thakni Don Port PB Riba Thogaluk Asigi President ni Ngam Lokesor Punamapu Thagachari Committee OIB Riba Professor S Deven Singh Moirang Police School Oinam Ngai Kung Kuno Sainandana Tungga Horok Riba Mahiroi Singda Paujepam Sumadata Singh Angela Atopam Kudon Port PB Riba Ikai Kumna Jariba Dr. A. Ibotombi Singh Professor DN Government College Itanagar Thagachari Orang Tawina Banolokchari Little Flower School Infan Koptok Sageda Paujel Amatang PB Ramnaba Sinjalang Jariba Singi Maikai de Nolokchari Ram Panchayat Seri Sonda Yai asa anina lupa satru Thaudam Ibesa Mahakilai Kidaba ngapigani Thonauzam Ibesa ward number 9 dalai biribi Mahakilai Hidraba Mapuroiba Thonauzam Khune Giming the Lupa